នឹងរៀបរាប់ជរៀបសួរចាស់ចាស់មានអីត្រូវខ្មាស់នេះជា Cambo Style ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអ្នកនរគ្នាមានចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ជាអ្នកណាទេថ្ងៃនេះយើងពិតជាមានកិត្តិយសដែលបងប្អូនទៅរកមកពិភាក្សាតាក់ទងជាមួយនឹង Grill តើ Grill មួយណាដែលគាត់នឹងពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែជប់សិនអ្វីឲ្យនឹងស្មានមកដល់បងប្រុសនៅមានថ្មិញទឹកដោះនៅឡើយទេដូច្នេះលោកតនតបណ្ឌិតយើងមិនបង្អង់យូរទេហើយបងទៅរកចូលមក lẽ nó chắc ơi nhưng lên rồi để làm công phát để xong tất cả ở đây còn ở đấy tốt chất cầu tôi là bên nó cũ tôi là bên nó cũ khổ hiểm trong đang nói tức rồi mình tốt nó tốt đó đó cho mày không còn khổ men đó không to này khổ vậy không vô vậy cái gì nên trời coi mà